авфи ҳарфи «С» ва бозгашти эҳтимолии он ба алифбои тоҷикӣ баҳсҳои гарме дар ҷомеаи Тоҷикистонро ба бор овард. пажӯҳишгоҳи забон, адабиёт, мероси хатӣ ва шарҳшиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон эълон кард, ки тарҳи баргардонидани ҳарфи «С»-ро барои баррасӣ ба Кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон ироа кардааст. ҳарфи «С» барои мо овози бегона нест, чунки дар забонҳои форсии бостон ин ҳарф вуҷуд дошт ва истифода мешуд ва ин овоз дар имрӯз ҳам дар забонҳои шарқии эронии мо, яъне забонҳои помирӣ ва забони осетинӣ истифода мешавад. як гурӯҳ муҳаққиқон ва мунаққидони забон пешниҳоди бозгардонидани ҳарфи «С»-ро ба алифбои тоҷикӣ қабул надоранд ва далелҳо низ бар ин гуфтаи худ изофа мекунанд. زبان پامیری برای خودش، زبانهای پامیری در واقع زبانهای مستقلی هستند. یا مثلا زبان پشتو یک زبان مستقلی هست که اون هم صداهای مثل ت، خ، ز رو داره و اونها رو به شکل‌های مختلف در زبان خودشون با استفاده از الفبای فارسی علامت‌های براش دارند. ولی این علامت‌ها وارد زبان فارسی نشدن، نه در افغانستان، نه در ایران، نه جای دیگر. واسه همین این موضوع اصلا کاملا حل شده است. واژه دیگری که در موردش می‌خواستم صحبت کنم سیرک هست که به روسی سیرک میگن و واژه لاتین هست. به خود زبان لاتین بهش میگن سیرکوس، یعنی ت در زبان لاتین وجود نداره، در اصل اون واژه ت نیست بلکه س هستش. یا در زبان انگلیسی هم ت وجود نداره، اونم سرکس میگن که باز هم واژه صدای س هست نه ت. یا مثلا سنتر، به زبان انگلیسی میگن سنتر. سنتر تنها روس‌ها میگن. ها چه اصراری وجود داره که ما حتما باید مثل روس‌ها تلفظ بکنیم. ба ақидаи муаллифони овардани ҳарфи «С» ба алифбои тоҷикӣ дар забони тоҷикӣ воҷаҳое аз забонҳои дигар ворид шудааст, ки ифодакунандаи макон ва исманд. бе ҳарфи «С» талаффуз кардани онҳо маъниро тағйир дода коста мегардонад. калимаҳои иқтибосӣ бо ҳарфи «С» бояд навишта шаванд. калимаҳои иқтибосӣ. баъд онҷо чанд мисол овардааст. як мисолаш дар хотирам аст. ин ҳамун номи Елтсин буд ки бо ҳарфи «С» навишта мешавад. муҳаққиқони забон бар ин боваранд, ки дар забони форсӣ тоҷикӣ воҷаҳое бо садои «С» ҳаргиз ҷой надошт ва иҷборан собит ва дубора ворид кардани он ба алифбои тоҷикӣ ба манфиати касе ва ё гурӯҳе аст. ба хотири кадом як забони дигар ба далели он ки ҳамин ҳарф ба касе зарур аст ворид кардан ба алифбои тоҷикӣ, ин як нав хиёнате ҳаст ки ба забони мо ворид мешавад ва олуда месозад забони моро. زبان فارسی یک زبان مستقلی هست که واژه‌ها رو اونطور که هست وارد میکنه. اگر اینطور نبود روس‌ها باید مثلا صدای ج رو میپذیرفتن تا تاجیکستان رو اونطور که هست بنویسن با صدای ج و تلفظ ج، یا رحمان رو اونطوری که ما میگیم و مینویسیم تلفظ بکنن و بنویسن و با ه و صداهای ه و ج رو وارد بکنن، خ رو وارد بکنن تا قرغان تپه رو بتونن درست بنویسن، غ رو هم وارد بکنن، اوی دراز رو وارد بکنن. روس‌ها این کارو نمیکنن. حالا چرا تاجیک‌ها باید این کار بکنن؟ یک سوالی است که احتمالاً پژوهشگر زبان ادبیات براش پاسخی باید پیدا بکنه. پایانی بحث авф шудани ҳарфи «С»-и алифбои сирилик ба алифбои тоҷикӣ ҳанӯз рӯшан нест. кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон мухолифи бозгардонидани ҳарфи «С» ба алифбои тоҷикӣ аст ва онро фарҳанги бегона номид. мушоҳидаи шабакаҳои иҷтимоӣ баёни ин аст, ки сарнавишти ҳарфи «С» сокинони Тоҷикистонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба тарафдорону бетарафу муқобил ҷудо кардааст. рустами ваҳҳоб: аслан банда аз он ҳайронам, ки бо ин қадар масъалаҳои мубраме, ки дар кори полоиш ва устувор сохтани забони адабии худ дорем, чӣ тавр ноогоҳ чунин иқдомҳои беасоси ҳангомаангез матраҳ мешаванд. мирзоқул ҳоҷиматов: алифбо ки худӣ набошад, имтиҳони 10-солаи таърихро ҳам бардошта наметавонистааст. дирӯз я, ё ва ю маъқул набуданд. парерӯз ша, аломати ҷудоӣ, ih ва церо бекор карданд. имрӯз церо баргардониданиянд. ҳукми и, ӯ ва и заданокро намедонам. аҷаб замоне мушкилотҳои бузург ва ҳалталаб имрӯз аз гарди кӯча дида дар ҷомеаи мо зиёдтаранд, вале афсӯс ки мардум болои як ҳарф доранд баҳсу мунозира мекунанд.
тоҷикистон дар соли 1989 бо қабули забони давлатӣ ҳарфҳои ц, ш, и ва аломати ҷудоиро аз алифбои забони тоҷикия ҳазф карда, шумораи ҳарфҳоро аз 39 тои даврони шӯравӣ то 35 поин овард.